Just amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Ego Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira i Moscow mu gihugu cy'Uburusiya. Ku wa gatandatu i Moscow mu Burusiya hasojwe imyitozo karundura y'ingabo z'icyo gihugu ziri kwitegura akarasisi zizakora ku tariki ya 9 Gicurasi. Zizaba azibuka intsinzi zagize mu ntambara ya kabiri y'isi ubwo zahangamuraga abanazi ba Adolf Hitler wari warigaruriye igice kinini cy'Uburayi, ariko Uburusiya bukamubera ibamba. Aka karasisi kizizwa ku tariki ya 9 Gicurasi buri mwaka, ari nabwo ingabo z'Uburusiya zari zigeze ku nteko nshinga amategeko y'Ubudage Reichstag, ndetse ingabo z'abanazi zikamanika amaboko. Ni itariki ifite kinini isobanuye cyane ku Burusiya kuko iki gihugu cyatakaje abaturage barenga miliyoni 20 muri intambara yamaze imyaka 4. Yatangiye ku tariki ya 22 Kamena 1941 ubwo Hitler yatengwaga Joseph Stalin wayoboraga Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete agatera igihugu cye, kandi impande zombi zari zaremeranije ku masezerano y'amahoro. Icyizere gishingiye kuri aya masezerano cyatumye Stalin yirara yanga kumvira abayobozi b'ibindi bihugu bamubwiraga ko Hitler ari kumuteguraho igitero gikaze, ndetse yanga no kumvira inzego z'ubutasi z'igihugu iki. Icyakora ibintu byahinduye isura ubwo ingabo z'Ubudage zari zarigaruriye ibihugu nka Polonye ku bufasha bw'Uburusiya, zinjiraga muri iki gihugu zigamije kukigarurira ndetse zikanakigarurira mu gihe kitarenze amezi 3 gusa. Mu gitero cyiswe Operation Barbarossa mu ntambara akarundura, ingabo z'Abadage zigaruriye ibice byinshi zigana Moscow, gusa kuko zari zaje zizeye intsinzi yihuse ntabwo zari zitwaje ibikoresho bihagije birimo imyenda yo kwambara mu gihe cy'ubukonje. Ubukonje nibwo bwaje kuba intandaro yo gutsindwa kwazo kuko bwabasanze ku rugamba rw'ahantu batazi neza, bufatanya n'inzara ndetse n'urufaya rw'amasasu y'Abarusiya, maze ibihumbi by'abasirikare b'Abadage bihasiga ubuzima, abandi benshi basubira inyuma kuko nta ntwaro bari bafite zihagije. Ari nacyo cyahaye ingabo z'Uburusiya kugira akanyabugabo katumye zitangira kwisuganya no gusubiza inyuma umwanzi. Muri Gicurasi 1945 izi ngabo zari zigeze mu Budage mbere y'uko komanda w'ingabo z'Ubudage amanika amaboko ku tariki ya 9 Gicurasi uwo mwaka, bitewe n'itandukaniro ry'amasaha. Uburayi bwizihiza uyu munsi ku tariki ya 8 Gicurasi buri mwaka, mu gihe mu Burusiya ari ku tariki ya 9. Muri 2015 Ukraine yakoze ikintu kidasanzwe ubwo yahinduraga umunsi yizizaho iyi ntsinzi, iwuvana ku tariki ya 9 Gicurasi iwushyira ku tariki ya 8 mu rwego rwo kwiziza igihe kimwe n'ibihugu byo mu Burayi. Ibi byatanze ubutumwa bubi Leta y'Uburusiya, binakomeza kongera umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi waje no kuvamo intambara iri kubihuza magingo aya ngaya. Iyi ntambara ifitanye isano n'amateka tumaze kugarukaho hejuru, kuko imwe mu mpamvu zayo nk'uko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yabitangaje ni ukwirukana abanazi bayoboye Ukraine. Ubwo aba banazi bageraga muri Ukraine bagana mu Burusiya mu 1941, bamwe mu baturage ba Ukraine bayiyunzeho mu mutwe wabo wihariye, aho bari bayobowe na Stefan Bandera. Uyu mutwe wanifatanije
n'abanazi mu kwica abayahudi bari batuye muri Ukraine muri jenoside yabakorewe. Icyo uyu mutwe wapfaga n'Uburusiya nuko washinjaga ubutegetsi bw'icyo gihugu kuba bwaricishije inzara abanya-Ukraine. Kugeza n'uyu munsi hari ibisigisigi by'uyu mutwe bikiri muri Ukraine, aho hari abantu bagashyigikira ibitekerezo by'abanazi mu buryo bweruye, ndetse bari no mu ngabo za Ukraine. Barwanye cyane ku mijyi nka Mariupol, ndetse bakaba banarinze umurwa mukuru Kiev mu ntambara icyo gihugu gihanganyemo no mu Rusiya. Aba bantu bafite ibitekerezo by'abanazi, bafite umutwe wihariye mu ngabo za Ukraine, aho ari bo ba mbere bahawe imyitozo karundura n'ingabo za Amerika kuva muri 2016 ubwo icyo gihugu cyatangiraga gutoza ingabo za Ukraine. Byitezwe ko ubwo ingabo z'Uburusiya zizaba ziri mu karasisi hazagaragazwa zimwe mu ntwaro z'Uburusiya, ndetse bigakekwa ko Perezida Vladimir Putin ashobora gutangaza icyiciro cya kabiri cy'intambara ingabo ze zirimo muri Ukraine. Perezida Vladimir Putin niwe washyize imbaraga mu kwizihiza uyu munsi, akawukoresha cyane mu gukwirakwiza ibitekerezo bye mu baturage. Uyu munsi wizihijwe bwa mbere mu 1965, ariko ushyirwamo imbaraga nyuma y'isenyuka rya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete mu 1991. Kuri uyu munsi abaturage bafite ababo baguye muri iyi ntambara ya kabiri y'isi bazana amafoto yabo mu mihanda bakayerekana, ikimenyetso na Perezida Putin yigeze gukora, dore ko umubyeyi we yari mu mitwe y'inyeshyamba yarwanyaga abanazi. Ngayo nguko rero ibyo muri Ukraine byo bikaba birusheho kuba bibi cyane. Uyu munsi sinzi niba hari icyo Putin ari bukoreshe kugira ngo arimbure Ukraine